dutangira batwereka ahantu hameze gutyo hari ibintu nabyo birimo biravayo wagira ngo rikohereza imyambi. Ajya ngabo banyura ku kiraro hakuno ino bajya ahantu hagira ngo hari ikizu kimeze gutyo, uyagira gutya akoramo amaji akanda akana kariya, babyita gukora akana kariya. Uyu nawe yigira gutya abateza ikintu cyitwa umuyaga abafungira hariya, bafunga ako kanya bahaje dragon ya danger irimo umuntu umeze gutyo, bayohereza ibintu byabo n'urubura. Uyu arafunga, uriya nawe uri imbere bigiye kumugeraho, uyu aramwitangira ariko hari ahantu yari gufungura yaramaze gukinguka, nguko uwo nawe akaba aragiye. Uyu nawe hakuno ino agira gutya ahantu hakingutse hari dragon nini cyane, reba ukuntu imeze, dragon nini koko, reba ukuntu ingana, mama wi. Aba hakuno ino nabo babandi batezwe n'inuze n'umuyaga, uyagira gutya yohereza umwambi, uyagira gutya arawo basubiza ahita bamukubita mu mutwe.